recimo rentabilnost. Kaj bi bilo dobro? Kolegica, a bi vi kaj povedala? Ne bi. Tadej, a bi ti kaj povedal? Tadej! Kaj bi kaj bi povedal meni na temo rentabilnosti? Ne bi. A ste imel težko noč? Mislim, da ti da zgubljamo besed, ne? Ampak zdaj matura se bliža, ne? In kaj boste prespali maturo? Lahko? No, pa če mislite prespati to maturo, se bomo pa videli naslednje leto na maturi. Če mislite letošnjo prespati, v zimskem spanju recimo. Kaj da naredim z vami? Daj mislite vi upravljati to maturo? Po zimskem spanju ali pred? Ne. Mislim, jaz nimam več besed, ne, z vami. Kaj da naredim z vami? Jaz edino, da vas prepustim tukaj in se posvetite malo meditaciji, ne vem, kaj. O, gospodice, kaj pa imamo tukaj? Drogerijo? Ja. Oho, barvice in to. Pa ni to malo težko s telefonom? Ja, je. Vam lahko bi rabo vam jaz to malo olajša zadevala. Jaz pa lahko to olajšam, mislim, kolikor maturo vam olajšam tole, boste vedeli. Zadevo sem vam olajšal, vedete. Sem zlate. Profesor, zapračujem za zamudo, je nažalost mano nima kje počakati, kaj počaka tu? Seveda, vsak je dobrodošel. Mislim, ena beštija več, kakor ste vi tukaj lahko. Jaz nimam besed. Lahko bi krati pole? Ja, samo res. Kaj če gremo s Sabina, jaz ti? Ma kaj, ne čas. Devina, gremo. Ajde, Vina, gremo, danes smo dobo, vse smo ekonomski, samo gremo. Lahko prehitro. Ajde. Sabina, gremo hitro. Yeah. Pumpai. Yeah. Poletje, yeah.
in gre se kmalu na morje. Tam so ribice hude, vse so dobre volje, imajo štrikce v ritkah, zgori z, zgori brez, sploh ni važen, sem da pojavijo se na obzorje. Olje imamo, da jih namažemo in sebe da pokažemo, zato treba bo fitness mal, da ratem žval in da na plaži se me vsak bo bal. Jaz sam vzimam ga trenerja, veš, stari mislim. Iz mene ne narediš šminkerja, fitnesserja, bodybuilder, ja. Cena sploh ni važna, važen da bo vlažna. Vsaka ženska zraven mene, ko primam jo v roke, ma da se stopi, mišici želi. Grem hit trenirat, da bom hud kot Jean-Claude Van Damme. Mal maste naberem in jo pol bom zdefiniral, rekorde bom podiral tam v fitnessu. Že poznajo me po mojih vrlinah in srečen tam še njo, ker sem matrana mašina. Ala stari, jaz že napolno treniram, moram mama ščapsko petrici, moram utrdit, na kondicije dobiti, jaz se veš, da bom fit. Odo jaja, grem hit do trenerja, da napiše mi program, da v kvihte se spusti, napolno zaštapam, iz sebe švarcija naredi, in za lepoto se pomatra. Bom očem, bom lep, bom za ženske magnet, se treba bo nabil, da ko na morje grem polet. Bom meka, bom vitka, bom brez celulitka. Žal, punce je že zaprta. Že. Nič gremo, kaj. Ajde. Jaz sem pozabila jakno. Ko se mi ne da zdaj. Mi zvoni telefon. Čakaj. Kdo je zdaj? Sabina, so ukradli pol. Ma kaj da gremo mi s taksijem do tako? Imaš ti denar? Ja, ma nimamo. Ko pravite. Da vi, ta slovenščina, ne vem nič. Sploh ne vem, kaj berem. To neke pijance. Koša. Več grem na trening. Ste čuli, da so ukradli pole? Ma so strgani, pa tega ne rabim. Yeah, Don Omar, J-Doe, with the villain, bust a bust, come on, come on, come on. We roll like this, that's how we roll. Ma dej, kje podaj, dej podaj čo. Dej podaj. Dej, ajde. Dej, kaj. Čak, kdo me kliče. Čakaj. Ti si dobro tu si meš. Sabina dobila pole za res. Ja, ne gremo gas. Shorties on the pole, let's get it poppin' in this bitch. Me and my clique coming through, that's how we roll. We roll like this. That's how we roll. That's how we roll. We roll like this. That's how we roll.
until it pop like a balloon. Like my Dutch hit the clutch, stole it in gear and rolling in the fast car, driving like it's NASCAR, tearing up the asphalt when I'm in that Jaguar, dipping way from Nassau, red line in the dashboard, exhaust blowing fire like a rocket out the blast off. You know how we roll, you know how we do it. You know we the realest when it comes to doing music. You don't wanna see me lose it, baby. If I gotta lose it, then it's on. Turn your radio on, you gon' hear the noise. Shake them spit, hate on this. Why the hell you doing that? How the hell you be a loser? Hating on me, I'm the best. I ain't pissing on competition. If there's any, give me more. My flows are never getting used up for. Don't need a genie, the Ouija boy to work out. Here we go again. Pedal to the metal, now we blowing in the wind. Stop that, now you better stop that. If you try to front, you already know we kill it to the end. Пошли мясо все на Facebook. Zorok, jaz sem že v starem rekli, da v mestu, ne? O, profi. Super. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. Pozdravljeni, dragi moji, spet v šolskih klopeh. Vidim, da ste polni energije, vsi spočiti, izpiti so mimo. Kaj naj vam rečem? Danes se piše zgodovina. Kaj to pomeni? Da sem ponosna na vas, da sem bila ta kratek čas vaša razredničarka in mislim, da bi bila tudi vaša razredničarka, profesor Tujc, na vas zelo ponosna, ko bo videla te rezultate. Nikoli nisem dvomila v vašo iznajdljivost, kar je pripeljalo do tega, da je bil 4. A na poklicni maturi 100%. Čestitke!